reka mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka hano muri studio tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2025. Tuba tugarukanye icyitwa ubwino n'icyitwa updates zidasanzwe zuzuyeho ukuri gushingiye ku kuri byinshi biba bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje guterera nzamba, kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Turi buze kugarukaho aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibye bikomeje kugenda bimucangacanga, ngo yamaze gufata icyemezo cy'uko akomeje gusaba amahanga n'amahanga by'umwihariko ngasaba yuko ibiganiro biri guhuza M23 ndetse na leta Kinshasa yuko ngo na leta y'igihugu cy'u Burundi yabyinjiramo, ngo kuko akaduruvayo kari kubera ku butaka bwa Kongo ngo nawe kari kumugiraho ingaruka. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikanga guterwa uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikavuga yuko ibibazo bikomeje kugenda bimubana ibibazo. Ni mu gihe kandi uyu mugabo bikivugwa ndetse kandi bikemezwa yuko yahunze igihugu, ubaka kanya biravuga yuko ashobora kuba yahungiye mu gihugu cya Repubulika ya Tanzania. Ise ibi byose biri guterwa n'iki? Biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto n'amavideo yagaragaye y'uyu mugabo nyamuneka ari kububa iwe mu rugo. Bivuga yuko uyu mugabo ngo ibyo bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ni umugabo bivuga yuko ngo byatangiye no mu rugo rwe atumvikana n'umugore, ngo bikarenga n'abadede bagenzi be bikaba bikomeje kugenda bimubana bibi cyane. Turabyinjiramo rero tuze kumenya ese impamvu yatumye uyu mugabo bikomeje kuvuga yuko ashobora kuba yarahunze cyangwa se atari mu gihugu cy'u Burundi biri guterwa n'iki? Ese impamvu iri gutuma uyu mugabo ibyo bidahagaze neza mu rugo, nyamuneka muraza kumbaza ati amakuru yo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndani yavuye he? Byose turabyinjiramo nze kubabwira uko bihagaze. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Masisi yahatanyije hagati y'intare zasaramwetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC by'umwihariko n'abafatanyabikorwa babo ngo abarundi bongeye gutikirira ku mirongo imbere ku rugamba. Abarenga 101 bahatakarije ubuzima muri teritwari ya Masisi. Nyamuneka turaza kwikoza mu misozi itandukanye yo muri Sud Kivu, cyane iriya misozi ya Miranga, Biendo, muri Minembwe. Tubabwire ibiri gukorwa. Abasirikare b'abarundi bari kwisubiranamo bikomeye n'uruhande rw'abasirikare b'aba FDLR. Ni nyuma yuko abasirikare b'abarundi ibyabo bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi bikomera cyane. Bamwe mu basirikare b'abarundi barategekwa kugendera ku mabwiriza n'amategeko ya FDLR, kuko ngo FDLR ariyo izi ikirere cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba FDNB nabo bakavuga yuko batemera gukorana ndetse kandi no kugendera ku mategeko y'uyu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo no mu bindi bihugu byaro mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ukomeje kugenda ukurikiranwa n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo irebe yuko nibuza uyu mutwe wacika. Ariko biragaragara yuko ibi bintu bigoranye cyane, kuko nahoze nsoma inkuru kuri kimwe mu kinyamakuru cya hano muri kino gihugu rwose ivuga yuko FDLR nubwo leta y'igihugu cy'u Burundi yatse yuko igomba kujya kumeza biganiro na Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 kwikubitiro ngo na FDLR irashaka ibiganiro nyamuneka bikomeje guhuza Kinshasa n'umutwe wa M23. Ariko ibi ngibi rwose nta nubwo nanabitindaho, kuko iyo uvuze FDNB, FARDC, FDLR ibiri hafi. Nyamuneka nibazo ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikanahindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ari kuvugwa byinshi biri gutangazwa tukiri ku butaka bwa Kongo. Biravugwa yuko imirwano ikomeye muri ano masaha yaje gusakiranya uruhande rw'icyama cy'intare zasarangwe ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bafatanyije n'abasirikare ba FDNB mu misozi yahitwa za Mushereza. Iyi Mushereza iri hagati ya Sanje na Remera, ikaba hagati ya Rungutu, ikaba hagati yahitwa za Ruvunji, ikaba muri Sud Kivu mu misozi yegereye ahitwa muri Uvira, ikaba hafi yahitwa Bukavu, kuko iyi Mushereza itangatanze igice cyegereye umuhanda
route nationale 5 uva Uvira werekeza Bukavu, igatangatanga umuhanda wa route nationale 5 uva Bukavu werekeza Uvira hafi neza amahurizo y'umuhanda RP 1013 nk'uko amakuru ari guturuka ndani ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura, birahindura isura bikomera cyane ndetse kandi binakomeretsa icyitwa societe civile. Nyamuneka icyitwa Barundi by'umwihariko abenshi muri bo bafite imiryango yahungiye mu bihugu byo hanze, by'umwihariko ku ihohoterwa rikomeye witwa Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye akorera bamwe mu baturage bahunze igihugu cy'u Burundi, cyane bikanavuga yuko ngo abenshi muri bo ntabwo umuntu aba yabirenze ingoyi ko abakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kurenganywa n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye no mu kintu kiri kugaragara cyane abatavuga rumwe na leta ye bakomeje kugenderaho ni icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko ndetse n'ivanguraturere. Bivuga yuko bamwe mu bashyigikiye icyitwa imitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi n'abashyigikiye abanyepolitike barwanya leta y'igihugu cy'u Burundi bakomeje guca hafi y'imiryango ifite impunzi mu bihugu byo hanze, bikavuga yuko rero ibi bintu biri buze gukomeretsa kandi bikaza no kuba ihurizo ukurikije buryo ki ibintu bihagaze ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Igihugu cya Tanzania ku ikubitiro kigiye gufunga amayira y'abaturage bari kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko igihugu cya Tanzania gikomeje kuvuga yuko akaduruvayo k'abaturage bari guturuka hariya za Cankuzo, abaturuka za Ruyigi, abaturuka mu bice byinshi bitandukanye bakomeje guteza ibibazo mu gihugu cya Tanzania. Rero ibingibi ngo Samia Suluhu Hassan nyuma yo gushyiraho abaminisitiri bashyashya, minisiteri nshyashya nyamuneka ngari kuvuga yuko rwose iki nacyo ari ikibazo agomba gukurikirana, bize byongera ku baturage barenga 1603 batanzwe na Tanzania b'igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko ibi byose byakozwe na leta ya Tanzania mu rwego rwo kugira ngo yihanize bikomeye aka kaduruvayo gakomeje guterwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko abaturage bameze gutya rwose bamukanuriye, bari kuvuga bati twebwe icyo dutegereje ni ukureba icyo no mugabo akora mu rwego rwo guharanira agaciro kacu n'imbaraga zacu, maze ubundi noneho natwe tukamwereka yuko gahunda dufite ariyo kwirengera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona yuko kandi byanamaze guhera hagati mu gisirikare cya FDNB hakomeje kugaragaramo urunturuntu nanone, kandi bikavuga yuko ibintu biruze guteza ikibazo kuko Perezida Evariste Ndayishimiye we mu kubishakira igisubizo ari gufata umwanzuro wo gufunga bamwe mu basirikare ari gukeka yuko bafite uruhare mu kuba nyamuneka ngo bari kugomorora abandi basirikare mu gisirikare cya FDNB muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turi bugarukeho turanyarukira no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru. Deployment zakozwe mu misozi yahitwa za Marimo, ahitwa za Peti, mu misozi ya za Burayi, agasozi kitwa Ikobo. Twongeye kubona ibimodoka byinshi bya Muzinga byiganjemo ibifaru byerekezwa ahitwa za Ikobo, ibimodoka byinshi byerekeje ahitwa za Fatuwa ndetse na Bukumbirwa. Bikavuga yuko kandi FRDC ku ikubitiro nayo hafi neza mu isantere ya Pinga yamaze kuhakitsa ibikoresho byinshi ndetse n'abasirikare benshi, ariko bikavuga yuko ubu byamaze kwemezwa yuko abasirikare b'Abarundi muri operasiyo ziri kubera muri Warikare ubaka kanya abasirikare b'Abarundi nta burenganzira bafite bwo kongera kurwana. Inyuma y'imirwano ikomeye yabereye ahitwa Ishunga muri Warikare ku munsi w'ejo yasakiranyije icyitwa Wazalendo n'abasirikare ba FARDC ndetse kandi na Prota Wazalendo n'abasirikare ba FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko ino operasiyo yaje no gusiga FARDC hatakaje abasirikare benshi na za Wazalendo zikahagwa. Bikavuga yuko kandi byaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa mama Prota ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 kiza kumenya yuko n'ubundi hagati ya FRDC ndetse n'igisirikare cya FDNB harimo ikintu cyitwa urunturuntu kutumvikana gukomeye. Rero bivuga yuko ibi byose bijyana nuko n'ubundi urugamba uyu mutwe wamaze kuwutegura, kuko biravuga yuko uyu mutwe ushobora guturuka ahitwa za Kishanga muri Masisi uzamuka mu misozi ya za Kalonge, Kiboa, Zampofi n'aya za Ishunga humvikanye ibibazo byinshi bakaba bafatira imisozi. Kandi biravugwa yuko mu gihe Mpofi yafashwe, Ishunga igafatwa, ahitwa za Taweza na za Mutakato, uyu mutwe ukahakuramo tayari icyitwa FRDC, icyitwa Warikare bazaba bakuye amaso, kuko biravuga yuko kandi biri guca amarenga uko umunsi ugenda uzaza undi ukurikije uburyo ki
uyu mutwe uri gupanga operasiyo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga yuko bishoboka mu buryo budasanzwe, ndetse kandi bikagaragara uko umunsi ugenda uzaza undi yuko uyu mutwe wambariye urugamba kandi witeguye gutsinda ukurikije uburyo ki ibintu byabo baba bari kubitegura mu buryo bwa kinyamwuga. Twihuse cyane rero dutangirire muri iyi nkuru numvishe icaracara mu gihugu cy'u Burundi n'abantu benshi bakomeje kugenda bayigarukaho, aho witwa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko atari mu gihugu cy'u Burundi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko amaze iminsi myinshi muri Tanzania, bikavuga yuko nyuma yuko ava muri Kongo yageze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akagirana amakimbirane n'umugore we ndetse n'umuryango we harimo n'abana. Bikavuga yuko umugore yamugiriye inama nk'umuntu babana, amubwira ati ariko rero sheri wanjye, mugabo wanjye, rwose umbabariye ushobora kuba wareka biriya bintu by'ubufatanye ufitanye n'umutwe wa FDLR kuko bikomeje kugenda bidusebya ku ruhando mpuzamahanga. Rwose wareba buryo ki ibi bintu niba unabifitemo inyungu nk'uko ukomeje gushinzwa yuko izi nyungu ziri ku ruhande rwawe zidafitiye uruhande rwa sosiyete sivile y'igihugu cy'u Burundi nk'uko abaturage bakomeje kugenda babivuga. Ibi bintu ushobora kuba wabishakira igisubizo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akimara kubyumva ngo yagize ukuntu babiganiraho n'umugore. Ubwo ayo ni amakuru twahuye muri Republican Guard y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka nanashimira bamwe mu bataramu baba bagerageje kutugezaho no makuru. Amakuru mbabwira ni arimbitse kandi arasesenguye atagamije guserereza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akigirana amakimbirane n'umugore we, n'ubundi byari bimaze iminsi bitameze neza, ngira ngo mwumvishe kudeta yari iri gututumba mu gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari ari gushinza umugore we yuko hari umuntu umwe mu badede bamaze iminsi bafitanye umubano bashuditse. Ibi rero bikavuga yuko uyu mugabo bamwita Serevesiye Nahondi, uyu nguyu ni umurundi, akaba yari afite n'inshingano mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yashinzaga yuko ngajya agira gutya rwose akagira umubano wihariye n'umugore we. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye amakimbirane yakomeje kugenda afata intera. Benshi muri twebwe rero turibaza batisa niba ayo makimbirane koko yaraje cyangwa niba ameze gutyo. Perezida Evariste Ndayishimiye tuzi nk'umugabo akanabona perezida w'igihugu cy'u Burundi yahisemo kwahukana nk'umugabo. Ibyo ni ikibazo mugomba gushyiraho akabazo, nyamuneka tukaza kugisubiza mu nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye koko se niba yamaze guhitamo kwahukana inshingano yazisigiye umugore we, ko mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko n'ishyaka rya CNDD-FDD ubwaryo rikomerewe ndetse kandi rigoberewe ku rwego rudasanzwe. Iki ni ikibazo twese turi kwibaza, kuko biravuga yuko nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye muri Kongo akajya kuganira na Kisekedi Shirombo amubwira yuko bagomba gukomeza gukaza umutekano mu misozi ya za Kitara, za Mwange, Munanira, Kavimvira, Kibondwe, Muheta, mu misozi ya za Kiriba, Runingo n'ahandi hatandukanye. Nyuma yuko asabye Kisekedi Shirombo yuko ibyo bintu bikomeje kugenda bikazwa, nubwo ngo Kisekedi Shirombo akomeje gukaza amasezerano hagati y'icyama cy'intare za Sarambwe ndetse na leta ya Kinshasa. Biravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yavuye muri Kongo atanagiranye ibiganiro byiza na Perezida Kisekedi Shirombo, kuko Kisekedi Shirombo we nawe hari ibyo yamushubije ngo bitari byiza, kuko mu byamushubije yamubwiye yuko imibare bari bateguye y'abasirikare 55,000 bagomba kwerekezwa muri Sud Kivu y'Abarundi, akagira n'amafaranga mwemerera yuko bagomba kuyagabanya, ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bakabagabanya nyuma yuko ngo batatanze umusaruro mwiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibintu rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi binahindura isura. Akimara gutaha rero akigera mu rugo nibwo bivuga yuko ngo yagiranye amakimbirane yihariye yo mu rugo. Ibyo nta n'umuntu wajya kubyinjiramo cyane, kuko niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ashinza ko umugore we ari harabara by'umwe mu badede bagenzi be, urumva ko afite ijambo. Ariko umugore we nawe bikavuga yuko yagiranye amakimbirane na Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe mugabo we, nyuma yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ahisha umugore we zimwe mu nyungu zagiye ziva muri business nyinshi agenda akora, zirimo iriya hoteli yitwa ngo ni Eva Hotel iri mu gihugu cy'Ububiligi y'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye, zirimo inyungu akura muri FDLR, uyu mutwe asapotinga bya hafi ndetse kandi biri ku rwego ruri hejuru. Bikavuga yuko rero uyu mugore yagiye ashengurwa bikomeye no kumva umugabo we hari imitungo imwe n'imwe amuhisha
bikagenda biteza akaduruvayo ndetse kandi ikibazo gikomeye. Aka kanya bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye ubu gahunda yafashe mu rwego kugira ngo aruhuke, ngo yahamagaye inshuti ye magara, ariko mbibutsa ko yagiye ku munsi w'ejo. Ubu rwose perezida Evariste Ndayishimiye ntago ahari, yagiye ku munsi w'ejo agamagara perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye leta yunze ubumwe ya Tanzania, amubwira yuko rwose ngo bagomba kureba buryo ki bajya inama akamufasha kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko ngo yari yizeye yasiganye hano hafi ye ari perezida Kisekedi Shirombo, ngo nawe bikaba byamaze kumucanga kandi koko birumvikana ntabwo umuntu yajya kuzimya umuriro w'ahandi nawe iwe biri kugurumana byanamunaniye kuwuzimya. Ibyo ni ibintu byumvikana umuntu yasesenguragira ngo n'umuntu mutoya ukivuka uyu munsi yasobanura akabisobanura mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Biravuga yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhunga bamwe mu badede, biravuga yuko bari gutekereza uburyo perezida Evariste Ndayishimiye mu matora mu mwaka 2027 agomba kuba mu gihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye bigomba kugera yaramaze gukorerwa kudeta cyangwa yaramaze gukurwaho. Rero CNDD-FDD ikavuga yuko mu rwego rwo gukora kudeta neza hagomba gutekerezwa umwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi, hagatekerezwa yuko witwa General Prime Niyongabo ariwe nibuze ushaka kuba washyirwa mu mwanya w'uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutsa yuko uyu mugabo nawe perezida Evariste Ndayishimiye atamwizeye, amukekaho yuko ngo ari umuntu ushobora kuba ari umugambanyi wa hafi nubwo amwizereramo. Nubwo perezida Evariste Ndayishimiye we mu madisikuru menshi mu byo akomeza kugenda atangaza avuga yuko ngo ngaramutse abuze witwa General Prime Niyongabo ngo yaba abuze ishyiga ry'inyuma. Ariko ibi byose navuga yuko ari ururimi rw'abanyepolitike, umunyepolitike ibintu avuga ntabwo bihuriye n'ibikorwa akenshi, dore yuko abanyepolitike akenshi bagendera ku nyungu zabo zihariye. Ibi ni ibintu umuntu aba agomba kuvuga. Akaza mu Kirundo akababwira ati baturage mumeze mute, mukomere rwose ndabakunda kandi tuzabazana iterambere. Ariko abaturage bo mu Kirundo bagategereza amaso agahera mu kirere. Bikavuga yuko uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye hari zimwe mu ntara zo mu gihugu cy'u Burundi ashinzwe kuzamura guteza imbere, izindi akazirengagiza bitewe n'uko nyinshi muri zo azishinze yuko ngo zifitemo benshi mu baturage bahungiye mu bihugu by'amahanga, birimo ibihugu byari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Bivuga yuko ngo ari nabo bakomeje kwisuganya bibumbira mu mitwe itandukanye igamije kumukura ku butegetsi, nk'uko uno mugabo we akomeje kugenda abitangaza ndetse kandi anabivuga uko umunsi ugenda uzaza undi. Ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi induru ni nyinshi cyane ku ruhande rw'abaturage bavuka za Rumonge, induru ni nyinshi ku ruhande rw'abaturage bavuka Imakamba mu nkengero zihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage batuye Rumonge ndetse kandi n'abatuye za Makamba n'abatuye mu mujyi wa Bujumbura bari gushinzwa gukorana bya hafi n'icyitwa M23 ndetse kandi n'icyitwa Red Tabara. Ni igihugu cy'u Burundi rero, ni igihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage zigakora ibisa nk'ihohoterwa nyamuneka. Ibi rero biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uzahaza undi, ariko bifata ishusho yihariye kandi ishusho yihariye cyane iri kubangamira cyane societe civile y'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga kiti twebwe ibintu ntago turi buze kubyihanganira, nubwo abaturage benshi bakomeje gutabwa muri yombi abandi bagahanwa uko umunsi ugenda uzaza undi, batari ko ikigenderwaho n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeje kugenda iyogoza igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza kuri situation idasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rero aka kanya turi kuvugana, ishyaka rya CNDD-FDD hari abanyepolitike bayoboye intara zigera muri 2 bamaze gutabwa muri yombi. Turi buze kugarukaho tuze kumenya n'icyatumye aba banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi batabwa muri yombi.
ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri bwebwe rero tukibaza tutise ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi biri buze kurangira gute, iherezo ryabyo ni irihe, bigashoberana cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku zindi situwasiyo zidasanzwe ku ruhande rw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye afata umwanzuro wo gufunga bamwe mu banyepolitike batandukanye nabo turi buze kugarukaho ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano. Abaturage bakomeje kugenda bamaganira kure ibi byemezo bikomeje kugenda bifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko Koloneli Bofondore Yaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi atawe muri yombi agasimburwa n'uwitwa Jean Bosco Niyonsenga. Uyu nguyu akaba afite ipeti rya liyetona. Benshi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati twebwe ntago Ndore Yaho niba koko ibyo bikorwa byo kuba yaracuruje ikahwa ayohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarashakaga amafaranga ndetse kandi bikavuga yuko uyu Koloneli Ndore Yaho yari afite icyitwa imfubyi arera mu gihugu cy'u Burundi zaryaga kuri ayo mafaranga niba n'ibyo bicuruzwa bicuruzaga abyohereza mu gihugu cy'u Rwanda ntago yagakwiye kuba abizira. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwe wasimbuye Koloneli Ndore Yaho uyu witwa Liyetona Jean Bosco Niyonsenga. Nyamuneka Jean Bosco Niyonsenga, urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwamaze gutangaza yuko uyu mugabo nawe amakuru y'ubutasi yamaze kuvugwa ndetse kandi yamaze kujya ahagaragara nuko nawe ngafite uruhare mu kwifatanya n'icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bice byinshi bitandukanye uru rwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje kugenda rufata abantu benshi cyane. Abenshi muri bo rero biravuga yuko hashingirwa ku gukurura amakuru ashingiye kuri za mudasobwa zabo bakoresha, imbuga nkoranyambaga bakoresha, amatelefoni yabo bakoresha, hagasangwa hari bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ihererekanyamakuru cyane ku bijyanye n'ibyo ishyaka rya CNDD-FDD n'iby'igisirikare cya FDNB n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bategura biri gutangazwa ndetse kandi biri gushyirwa hanze na bano benshi bakomeje gutabwa muri yombi. Ariko ibi nubwo bikomeje kugenda biba, abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko bababajwe bikomeye cyane no kuba ngo abanyamurenge bari guhungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abenshi muri bo bari kugira gutya bakicwa, abandi bagafungwa, bakanafungwa namwe mu Barundi babacumbikira mu buryo ngo butemewe. Biravuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego ruri hejuru ndetse kandi ukabona yuko ibi byose nibikomeje kugenda bizambazama mu gihugu cy'u Burundi biraza guteza ihurizo ku rwego rudasanzwe. Kubikubitira rero nyuma yuko n'ubundi butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kwikanga icyitwa Red Tabara, biravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu uduce twinshi cyane iriya misozi y'Irumonge nyuma yo gutabwa muri yombi ko abaturage benshi mu ntara ya Rumonge, mu bice bya Makamba, mu misozi ya za Kinyinja, mu misozi ya za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga, Kirundo, za Ngozi, za Cibitoke hariya mu Bujumbura ndetse za Bubanza, biravugwa yuko deployment karabutaka ku ruhande rw'imbonerakure ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB zikomeje kugenda ziyongera. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikanga icyitwa umutekano mukeya ndetse kandi bikavuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi byose bikomeje kugenda bigaragarwaho n'uruhande rw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kwikanga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba byazamba ndetse kandi ibintu bishobora kuba byakomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru kubikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko amakuru ashingiye ku bikorwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru angeze aka kanya biravugwa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya
bikorwa byo ku ruhande rw'abafatanyabikorwa ba leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane abafite uruhare mu bikorwa bitandukanye bagira inyungu zikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane bivuga yuko nyuma yuko FDLR igize uruhare mu gufatanya cyane na leta y'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rero nubwo ari ubufatanye hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni FDLR ikomeje guteza inkeke ku rwego ruri hejuru, kuko nk'ubu biravuga yuko hari n'inama iri gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi igiye kwiga ku kureba hamwe buryo ki niba FDLR yakomeza gushyigikirwa na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se imikoranire hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse ni FDLR yahagarara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ubona yuko ibintu byakomenetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igihugu cy'u Burundi rero aka kanya kirimo ihurizo dasanzwe, ngira ngo amakuru yo turi kugenda tuyacamo, ngira ngo ababyumva neza murumva ko no kwibata ariho utujojoba, ariko aya makuru muba mugomba kuyagezwaho mu budasa kandi bwimbitse kandi bweruye. Ari nayo mpamvu ngusaba ni wowe utarakora subscribe, utarakora like, share, comment, aho bigenda neza naho bitagenda neza ukatubwira uri guhomba. Biravuga yuko rero uwitwa generali rwose Prime Niyongabo, uyu nguyu rwose umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko atari kumvikana cyane na bamwe mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biraterwa nuko zimwe mu ngingo nyinshi bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingingo nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo hari amafaranga bari bemerewe kuzakirwa ku makonti y'imiryango yabo akazabafasha, ndetse kandi aya mafaranga akazagira uruhare mu gufasha imiryango ya bano mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ngo bikaba bisa neza na misiyo z'abasirikare b'abarundi bagiye bahabwa berekezo za Somalia no mu bindi bihugu bitandukanye, bazaho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, ngo ahubwo bikagaragara yuko uruhare rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi ngo ahubwo rwagiye rugaragara yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda igaragaza yuko rwose idashaka na gatoya umusirikare n'umwe uvuga yuko hari amafaranga leta y'igihugu cy'u Burundi mugomba. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, bikanatangaza abantu benshi bibaza bati se leta y'igihugu cy'u Burundi nibikomeza gutya iherezo ryayo rizabirihe? Ibi rero ni ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda bizambazamanitse kandi bikomeje no kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Leta y'igihugu cy'u Burundi rero abaturage bayo barayishinza yuko bamwe mu basirikare boherejwe hariya kuri buriya butaka abapfuye imiryango yabo iracyabaza indishyi y'akababaro, ndetse kandi bikavuga yuko na bamwe mu boherejwe bavuga yuko bazajya bahambwa agahimbaza musyi bategereje amaso agahera mu kirere. Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko nibikomeza kugenda byiganza cyane, ndetse kandi abaturage bakomeza kugenda babigaragaza nk'ibibazo bikomeye bizateza ikibazo ku rwego rudasanzwe ndetse kandi ku rwego ruri hejuru. Ni ibibazo rero mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byiyongera. Ubwo ni situation ku ruhande rw'abasirikare boherejwe kuri buriya butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bemerewe indishyi y'akababaro agahimbaza musyi, bakaba barategereza amaso agahera mu kirere. Ni ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye ku mutekano, politike na diplomasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibibazo byabyo ryo rikomeje kugenda byongera. Muri rusange urabona yuko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe kandi gikomerewe, ndetse kandi ukabona yuko nibikomeza bizateza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha. Amakuru adasanzwe turaza kugaruka ku busesenguzi budasanzwe mu makuru tuza kugarukaho, tuza kubabwira ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko hari bamwe mu banyepolitike batawe muri yombi ndetse kandi abandi bagakurwa ku butegetsi. Tuze kumenya ese niki kibyihishe inyuma, ese biri guterwa n'iki ko ibibazo bikomeje kugenda byongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.